Kubwa neza urose kuri kibiganiro n'amakuru cyenda tukugezaho 5 kuri 5 tukubwira ngo bone ibyiza byose wifuza. Niki tuje kuganira? Reka tukubwire ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO ni ukuvuga n'izangabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugira ngo zigarurire amahoro n'umutekano muri icyo gihugu. Izi rero zikaba ziri hamaze imyaka irenga 20 aho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikavuga ko nyine zaje gufasha igisirikare cya Kongo mu kugarura amahoro n'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. MONUSCO rero yahaye Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo inkunga y'ububiko bw'imirambo. Twakubwira ko ubuyobozi rero bw'ubutumwa n'umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwahaye ibitaro by'igisirikare cy'iki gihugu bya Katindo birigoma ni impano y'ububiko bw'imirambo cyangwa se morgue. Iyi morgue rero yatanzwe tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo, no kuvuga umwaka 2024, ikoze muri kontineri itageramo ubushyuhe. Ifite rero umwanya wo kubikamo n'ubundi mirambo igera kuri 50 nk'uko byasobanuwe na Radio Okapi, iterwa inkunga n'ubu butumwa bw'umuryango w'abibumbye nyine bwa MONUSCO buri muri Republika Demokarasi ya Kongo mu kugarura amahoro n'umutekano. Umuyobozi w'ibi bitaro ni Colonel Dr Victor Muyumba Lubanga yatangaje ko byari bikeneye cyangwa se byari bikeneye nyine ububiko bw'imirambo nk'ubu bitewe n'ubwiyongere bw'abasirikare bapfira ku rugamba igisirikare cyabo kiri kurwana mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubusanzwe imwe mu mirambo y'abasirikare bapfiraga ku rugamba cyangwa se bicwaga n'ibikomere yabikwaga mu buryo butayihesheje agaciro. Umuyobozi rero w'ibitaro bumaze iminsi butakamba busaba gukemurirwa iki kibazo. Dr Muyumba yagize ati rero twagaragarije MONUSCO ubusabe bwacu kubera ko twari dufite ikibazo cyo kubika imirambo. Twabimenyesheje cyangwa se twabimenyesheje abadukuriye, nabo babimenyesha MONUSCO, none nguyu umusaruro. Uyu munsi twabonye ububiko bukonjesha imirambo y'abasirikare. Yakomeje agira ati rero dufite byinshi twasaba ariko dushimiye MONUSCO kubwo kudusubiza byihuse, kubera ko hari hashize rero icyumweru tubandikiye, none mu gihe gito baduhaye ububiko bw'imirambo bushya. Umuyobozi w'ibitaro bya gisirikare bya Goma bwatangaje ko hari umushinga wo kubaka ubundi bubiko bw'imirambo uzaterwa inkunga n'umugore wa Perezida Felix Tshisekedi, Denis Nyakero. Hagati twakubwira ko umutwe wa M23 wabohoje agace k'ingenzi gaherereye mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umutwe wa M23 rero wabohoje agace k'ingenzi gaherereye mu ntara ya Kivu y'Epfo, ni bw'igisirikare kiyobowe na General Sultan Makenga cyabohoje aka gace kazwimo amabuye y'agaciro kitwa Rumbishi. Nk'uko rero amakuru abivuga, aya makuru akavuga ko imirwano yo gufata aka gace itari naremereye cyane, ni mu gihe abarwana ku ruhande rw'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivugwa ko nyine bahunze ako gace birangira n'ubundi M23 yigaruriye ako gace. Amakuru akavuga ko rero imirwano yo gufata aka gace itari remereye cyane, ni mu gihe abarwana ku ruhande rw'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo bahise bayabangira ingata. Aka gace rero n'ubundi kafashwe na M23 kitwa Rumbishi. Ibice gaherereyemo biteganye na centre ya Minova, ni muri territoire ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kazwimo rero amabuye y'agaciro y'amoko atandukanye, kandi ko ari agace gafasha umwanya wa kabiri mu burasirazuba bw'iki gihugu nyuma ya Rubaya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nayo igenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Hagati ya M23 rero ikomeje n'ubundi gusatira igana Bukavu ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Kuva rero imirwano y'ubura hagati ya M23 n'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo muri 2021, nta ihuriro ry'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo rirukana abarwanyi ba M23, ahubwo M23 yirukana iri hurira abantu hose haba habereye imirwano aho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi umupolisi yishe umuturage amuziza umukufi. Ni ukuvuga ko mu gihugu cy'u Burundi umupolisi rwose yarashe umwana, twavuga ko ari umusore, ndetse nta kindi yamuzizaga, ni umukufi ngo wari uhenze wari ufite agaciro. Hagati aho muri Republika Demokarasi ya Kongo hari umugabo wo muri Polonye wakatiwe igifungo cya burundu
uwo mugabo ninde, kuki yakatiwe igifungo cya burundu, yakoze ibiki? Ibi byose rero nibyo tugiye kuba tugarukaho 5/5 nkubwira ngo atari wakora subscribe, wayikora ugakora share, ikindi ugatera comment ku biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho. Mu Burundi umupolisi yishe umuturage amuziza umufukofi, ndetse Leonidas Muhire Ndiho Kubwayo Jonathan wari ufite imyaka 24 y'amavuko, wari utuye muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura mu Burundi, yishwe arashwe n'umupolisi nyuma yo gushaka kumwambura umukufi yari yambaye mu ijosi, undi akagerageza kwirwanaho. Ibiro byabaye n'ubundi mu ijoro ryakeye ryo ku itariki 24, ntabwo ari ryakeye ahubwo ni ijoro ryo ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu no mwaka 2024, ubwo Ndiho Kubwayo yari mu nzira atahawe na bagenzi be bari bavuye mu bukwe hitwa Muyinga. Ubwo bari bamaze rero kurenga ku nzu mbera byombi ya Université Saint Africain yari yabereyemo ubwo bukwe, Ndiho Kubwayo na bagenzi be banyuze ku bantu batazi, barabatuka ngo bagiye batabasuhuje. Baba basabye rero imbabazi bagira ngo birarangiye, barakomeza, ariko bijya imbere gato basanga babatangiye bashaka kubambura telefone. Umwe rero muri abo bantu yahise afata Ndiho Kubwayo mu ijosi ngana mwambura umukufi uhenze yari yambaye, ariko undi agerageza kwirwanaho, nuko undi ahita amurasa mu gahanga akoresheje pistoli, arapfa ashiramo umwuka. Akimara kumwica yirutse no kuri babandi bari bari kumwe barasa, ariko arabahusha ku buryo polisi yabashije gutabara ibijyanye no ku bitaro, ibajyana no ku bitaro. Abo bapolisi rero n'ubundi babashije gufata uwakoze iryo bara, basanga nawe ari umupolisi ucunga umutekano w'umuyobozi, bivugwa ko ari minisitiri ariko utavuzwe uwo ari we. Uyu mupolisi rero nawe n'ubundi utatangajwe amazina yahise ajya gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kamenge. Gusa bene umuntu basabye ko yahita acirwa urubanza vuba agahabwa cyangwa se agahanwa, kuko bafite impungenge kaza guhita arekurwa, kuko ngo aziranye n'abategetsi bakuru. Ni ibintu bibabaje ndetse ni inkuru iteye agahinda kuba rwose umuntu cyangwa se umusore w'imyaka 24 ashiramo umwuka kubera kuzira umukufi, ndetse akaraswa nyine mu gahanga akahita yitaba Imana, nyamara yari yiviriye mu bukwe. Hagati twakubwira ko rero n'ubundi aho muri reka tugarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakatiye umugabo wo muri Polonye igifungo cya burundu. Urukiko rero rukuru rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye umugabo wo mu gihugu cya Polonye witwa Mariusz Majewski igifungo cya burundu, ubwo rwari rumaze n'ubundi kumuhamya ibyaha cyo kuneka no kwangiza ibikorwa bya gisirikare. Uyu rero n'ubundi yatawe muri yombi muri Gashyantare cyangwa se mu kwezi kwa 2024, yashinjwaga kugira umugambi n'amabandi y'umutwe witwaje intwaro wa Mombob wo kujya afotora ibikorwa byawo ahantu h'ingenzi cyane. Nk'uko radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yabitangaje rero, nyina wabo n'ubundi yavuze ko umuhungu wabo yakundaga gusura no gutemberera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agamije kwishimira ubuzima. Uyu mugore yatangaje ko rero Majewski arengana, bityo ko guverinoma ya Polonye ikwiye guhaguruka igafasha umuhungu wabo kuva muri gereza. Kuva rero muri Gashyantare 2024 n'ubundi nta muntu wo muri guverinoma ya Polonye wakurikiranye iki kibazo, bitewe ahanini nuko nta ambasade y'iki gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihari. Gusa perezida wa Polonye aherutse kuvuga ko cyangwa se kuvugana na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku murongo wa telefoni, yijeje rero uyu muryango ko azawufasha mu minsi iri imbere kugira ngo umugabo afungurwe wo mu gihugu cya Polonye nyine ufungiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.